Paprika punjena sirom zapečena sa krompirom sastojci za 5 paprika šilja, 250 g feta sira, 1 celo jaje, 2 pune kašike kisele pavlake nisam dodavala jer je sir dosta slan, dodala sam bibera i peršunovog lista, malo ulja, da se premaže posuda. 500-600 g krompira. Na ovu meru paprike priprema, paprikama iseći ravno vrhove i izvaditi seme. Izgnječiti sir, dodati jaje i pavlaku i umutiti. Dosta je retko, ali će pečenjem jaje da poveže sir i pavlaku i stegnuće se. Napuniti papriku pa odsečene vrhove vratiti, ugurati svaki vrh u svoju papriku. Oguliti krompir pa ga iseći na krupnije komade. Podmazati posudu za pečenje, koristila sam keramičku. Staviti krompir, pa na njega staviti papriku, onako da vam vrh paprike dodiruje dno posude, a paprika bude oslonjena o krompir i stoji nakoso. Preliti sve sa 500 ml supe, ako nemate koristite kocku za supu ili vodu sa suvim začinom. Peći na 200 stepeni dok jedna stran paprike ne porumeni, pa je pažljivo okrenuti da porumeni i druga strana. Za to vreme krompir u supici će se prvo skuvati, omekšati, a zatim i malo zapeći. Poslužite toplo, prijatno. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.